gealtoch. Aranach land lochin alin, biantin crecach agus glín boioch. An tapir I aithriseach eile an ALBA, channeall móran dhéine eile a fhearrach ar a gealtoch anis. Chorá déanann mar seo go tab, barach ar 10 bliana arás, bha duine ar a chuir amachas na taobh acu. Bha na thuachtarin a géirí túlaigh airgid agus bha iad a géirí talamh ar son céireach. Ba teirichin abastrach a fhearrach an taobh abastrach a gobir ar na crochin acu. Go hóban bhíodh duine 8 sgioil I nach le lítir a gra gon ro acuris an taobh agam. Chorá achtas an bí acur I dó. Beag a bhór chuid shéamh a gealtoch. Peggy, Shortus, eile! Nes orsta Shortus, like you come from Chidi, Chidi, Chidi had that Chidi, we can dash it to you twice for us. Hallo fan, ha me gilly stat a tur or a fura hasha plate a claimishin iske van topar. Ha e guvi dorige aan een ure hietje waar me dal a ja aan me heen. Ach féimi in fence seo a bhí déisiir son na crú amara. A sin cearcíil dad, hí sin an drasta, bhí sin ar asmas bhí dóracha. Fuil le an lantin ha e coscin bí féimecha agus ha dorcha chomhuain. Shall, kuna din sin ha kosher system tayakin. Can you finish and be a stake can you? Shall I become really can even go and then order happen. Second tayakin has showed us a blinis. Chef Patrick said that I have John of a tayakin. Sullivan thinks she's so grand. Jake is packing around. Throw the faggy, kuchik me, I'll leave it there. Maybe she can play Akko. Maybe she can say Shaw Akko in Jacob La Duais. And play Akko, Curson. Jeha I kill who can play Akko. Passion and AVS. Curson of Anthony and Shaw, Jeha Sharon. But who's the morning? I can't get Shaw. Jeha Nishton. Can I just Fanny? Can 15 days Shaw Akko? I Kirsten Rai. Curson. Hanna duine brestrach a géirí an talhaín ar son na curí, chu na curí chu donna barach áirice na hasíine. A chaisiomh sé bach de taach gach seaacin ar sinna ar an seo nachní. Agus hat a cheolach ar bhí fuireach seo sean bliananig an móra. Tá ísacham a chaneall sin na cílathe cá. Patrick said I'm pushing Bria. Bria, Curson, Shake, have you seen how the reality? Catch and eat shit. And yeah, Lisa, come.